Yesu nashimwe. Imana ibaho umugisha abakunzi basuzwa TV. Imana ibagire neza. Abari mu Rwanda mu bihugu bitandukanye, amahoro y'Imana bane namwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabakunda, ndabubaha aho muri hose. Imana ibahe izindi imbaraga z'umutima. Ni inshuti yanyu bakunda nsenga yumva Jean Claude. Imana ibaho umugisha. Turi kuri Subizwa TV. Uyu mwanya tugiye kuvuga iby'Imana yakoze cyangwa imirimo y'Imana yakoze ku bantu. Haleluya. Hari abo twasengeye bagiye babona Imana, ariko uyu munsi bari hano bagiye gutanga ubuhamya. Imana ishimwe cyane. Shobora kuba nkurikiye uri mu Rwanda, shobora kuba nkurikiye uri hanze, ariko Uwiteka bumve ko agifite imbaraga zo kukurengera. Imana ishimwe cyane. Reka nakire umugabo uri hano avuga izina rye nuko yitwa. Uraho wa mugabo we? Amakuru beza. Witwa nde? Kwikosora Semo. Vuga cyane bari gukurikiye kuri Subizwa TV. Nitwa Kwikosora Semo, uri umugabo w'abana babiri. Kwikosora Semo. Aha. Uri umugabo w'abana babiri. Uri umugabo w'abana babiri. Umugabo w'abana babiri. Egera kamera hano. Uri umugabo w'abana babiri. Umugabo w'abana babiri. Okay. Imana yaragutabaye se? Imana yarantabaye. Tubwire ukuntu yagutabaye rero. Imana yarantabaye, Imana yangiriye neza. Gute? Imana yangiriye neza, Imana yankoreye ibintu bikomeye. Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Imana ifite ubutware, ifite imbaraga, ifite ubushobozi, ikura ikuzimu igashyira ubuzima. Imana ubwoko bw'Imana, Imana igira neza. Yesu ashimwe cyane. Impamvu uri kuvuga iby'Imana yankoreye, Imana yangiriye neza. Yewe naje hano. Vuga cyane. Naje hano mu rugano. Waje hano mu rugano kuri Acaperi? Muze convention center. Nje gusenga. Uje gusenga. Shaka Imana. Ushaka Imana. Satani n'abadayimoni barabandwanya. Amena. Amen. Yesu shimwe cyane. Ariko nashimira Imana ko Imana yangiriye neza. Yakoze iki ku buzima bwawe? Nabonye Imana. Imana yangiriye neza. Ngewe bari barandoze bakaneza ibintu. Wikubita hasi. Wikubitaga hasi. Wikubitaga hasi. Byagufataga gute? Ibyo mvuga ni ukuri byo guhamya Imana yo mu ijuru. Amena. Ntabwo mbikubeshya, ibyo mvuga ni ukuri. Byagufataga gute? Byarazaga bikafata mu mutima, bigatwara ubwenge nkikubita hasi. Ubundi ngiye busanzwe akazi nkora ndi umumotari. Ntwara moto mu muhanda. Cyo shimira Imana yarandinze. Shimira Imana kubyo yakoze. Utubwire ngo naragusengeye urakira. Byabaye nabona ngo byabaye. Byabaye. Nikwitaga hasi. Nikwisase muri kaburimbo, imodoka zimpagara hejuru. Ariko ko ari Imana yari yaramvuzeho, Imana irandinda impagararaho. Ndaza hano urasengera, narakize, ndi umugabo wo kwihamya, ndi muzima, ubu ndi muzima, nta kibazo, nta nubwo bikibaho. Imana yarandengeye. Ubu tuvugana se kubyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Kuri Subizwa TV baragukurikiye. Kubyo Imana yakoze. Ubu warakize nta kibazo ufite? Narakize nta kibazo ufite. Ubu turayitwara nta kibazo? Nta kibazo. Urashima Imana? Ndashimira Imana. Okay. Ndashaka kumenya, ufite umugore? Mfite umugore n'abana babiri. Ufite umugore n'abana babiri? Ndashaka kumenya ukuntu wabonye abo bana. Umwana wa mbere wamubonye ute? Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Bwoko bw'Imana Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibyo tuvuga ni ukuri. Ntabwo ndi kuvuga cyane, baragukurikiye. Imana yangiriye neza. Imana yampaye umugore. Umugore wanjye ararwara. Yararwaye. Yarwaraga iki? Umugore wanjye yaviriye ku nda. Yarafite amezi 2. Vuga cyane. Yaviriye ku nda. Umugore wawe yari atwite avira ku nda. Umwana amezi 2 ari mu nda. Bigenda turagenda tujya kwa muganga. Mujya kwa muganga. Umugore mujyana kwa muganga. Tumarayo icyumweru. Kwa muganga mwamaze icyumweru? Twamaze iminsi 7. Indi ari kwivira hose? Ari kwivira. Aha, bigenda gute? Kwa muganga dogiteri ategeka yuko indi vamo. Abategeka yuko iyo ndigomba kuva. Amena. Ibyo tuvuga ni ukuri, ntabwo turi kubeshya, turavuga Imana ishobora. Ndashaka kukubaza, nyumva. Iyo dogiteri ategeka ko yenda kuvamo iyo? Adutegeka yuko ivamo kubera ko yatubwiraga yuko atayikuyemo byamugwa nabi. Yavuyemo se? Ntabwo yavuyemo. Byagenze gute? Yewe kuko Imana yari yabitubwiyeho,
nabonye yari umwana umugore yaragiye kubyara wa mbere numva agahinda karanyishe agahinda karakwishe ndangije njya hanze ndavuga reka mpamagara umukozi w'Imana wahamagaye umukozi w'Imana ampamagara papa niyo ari wose yumva haleluya maze kumuhamagara kuri telefone arambwira ati wongere kumuhamagara mu minota 30 ubwo ndihangana umugore yari ari imbere nge ndi hanze ariko numva nta kibazo mfite numvaga afite kwizera kuko ari Imana ishobora byose navuganye nayo wewe waravuganye n'Imana ishobora byose okay muri iyo minota 30 twavuganye ese twarabonanye byagenze gute naramuhamagaye kuri telefone aranyita barishimye arangije arambwira ngo nimbihorere ngo nimbareke bayikuremo ibyo mvuga nuko ntabwo ndi kubeshya urabareka kwa muganga nginda bayikuremo kwa muganga dogiteri bayikuramo baramwoza mu nda kuko baramwoza neza mubona kida yavuye badupfunyikira n'imiti baranamukoropa amen ariko madamu ndamubwira madamu ndumva nta kibazo afite kwizera Imana ishobora byose utagira ikibazo mbese ntabwo babyumvaga kida yavuye mu ntabwo nabyumvaga njye numvaga nizeye kuko umwana wa mbere wamukundaga kuko namukunda ubwo madamu arihanga nawe arambwira ati numva nanjye nta kibazo dogiteri arabikora barangije baradusezerera baduha n'imiti madamu yarayinyuye turangije tugaruka gusenga ahangaha tuje kubaza Imana neza kubyo watubwiye mwaje mu rugano tuza kubaza Imana Imana yatubwira ngo umwana azavuka ariho azabaho umwana aravutse ntabwo mbyumva neza ese aho ngaho wavuze ngo mwaje kubaza Imana yaravuze ngo umwana azavuka Imana yatubwiye umwana azavuka umwana yaravuye Imana ishimwe noneho ntabwo yavuye twaje gusenga tuje kubaza Imana neza Imana yatubwira ngo umwana azavuka indirimo umwana aravuka ni muzima yitwa Mugisha yitwa Fred Mugisha watangariza abantu badukurikiye kuri Subizo TV wababwira ko Imana ikora Imana irakora kandi Imana ishobora byose bayize niyo kwiringirwa nanjye n'umugabo wo kwihamya kandi ndi imbere yayo ubwira abakobwa bagukurikiye ubwira ababyeyi bagukurikiye ubwira abasore bagukurikiye ubwira buri muntu wese ugukurikiye ko Imana ikora Yesu ashimwe cyane bana b'Imana Imana irakora kandi irashoboye irera kandi irakiranuka Imana ishimwe iyo wayizeye ukayizera ikora imirimo n'ibitanga Imana ishimwe cyane abakunzi ba Subizo TV haleluya turabakunda turabubaha aho muri mu Rwanda Imana ibagirire neza abari muri Amerika Uganda Tanzania Imana ibagirire neza ushobora kuba uri kwa muganga ariko hari Imana ushobora kuba warabuze umubyeyi ariko mu ijuru hari Imana ushobora kuba mu rugo byaza ariko mu ijuru hari Imana ndagutangariza yuko kuri Subizo TV hari Imana ikora haleluya icyo ngusaba komeza ukurikirana amakuru y'ijuru Imana igiye gukora akazi gutabare mwakira umugisha w'Imana karibu nawe tanga ubuhamya bw'Imana yakoze nimuri gushima Imana tubwire haleluya amen haleluya haleluya nanjye nitwa Uwizeyimana Denise witwa Uwizeyimana Denise kuri Subizo TV baragukurikiye abantu benshi baragukurikiye barimo barumva ibyo uvuga ugomba kuvuga cyane nitwa Uwizeyimana Denise nanjye naje hano byanyobeye byaducanze pe n'umugabo wanjye weho n'umugabo wawe muri make ubuzima bwari bwanze uri kubona bwahagaze turi gupanga gusubira mu cyaro reka ariko uri mu mujyi wa Kigali ndashima Imana wari gupanga gusubira mu cyaro wari waravuye mu cyaro ugiye gusubirayo twari twaravuye mu cyaro dupanga gusubirayo byatuyobeye kubera ubuzima bwaducanze ngo tubwire
nuko turangije baturangira nyine hano ko hari umukozi w'Imana usengera abantu. Twafashe inzira turaza tuza muri nibatuye, umukozi w'Imana akajya atubwira ko Imana imubwiye ko izadukorera ubukwe kandi ko mu mujyi wa Kigali tuzahatura. Vuga cyane, Imana ivugana namwe, ivugana natwe iciye muri papa niyo yuko izadukorera, izabakorera kandi ikaduha n'ikibanza mu mujyi wa kandi ikaduha n'ikibanza mu mujyi wa Kigali. Twaje n'ahana n'amafaranga dufite yo gukodesha inzu ducumbika nk'abandi bose. Reka yasha ntabwo byumva. Imana yarabikoze. Ikintu rero nshaka kuvuga, twaje gusenga hano, Imana itubwira ko izadukorera ubukwe mbere na mbere. Tugeze mu rugo turasenga turavuga tuti se Mana, ubukwe buzavaye, nidufite aho kuba nidufite n'aho kurara, ubukwe buzavaye n'akazi dufite. Nuko tuza hano dufatanya na papa niyo aradusengera aradusura. Nukuri twakoresheje ubukwe bwiza. Ubwo bukwe mwari mwarishimye? Twari twarishimye no mu muryango wacu. Ariko Imana iramanukira vuga byabaka. Umva di oya ko kane ndagashaka neza. Amen. Ndabahinde bagira gute? Barabutashye bagana imodoka zo kuherekeza rwose. Yesu we. Dushima Imana. Yesu we. Ubu n'ikibanza turagifite. N'ikibanza ibibanza bibiri. Haleluya. Kwitira Imana bashi. Yarabikoze. Kuri ndumva nta kindi narenzaho gusa ndashima Imana. Ubu ni umumama w'abana bangahe? Abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Bawe ndi. Uri mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali nzanahatura mu izina rya Yesu. Haleluya. Aho yakuye ubukwe akakura ikibanza kuri Subizwa TV mwe mudukurikiye. Iyi Mana irakora yubaka yanyubakiye n'ubwo byanyubaye, umugabo yantaye yagiye Yesu we. Oya vuga ko kandi aho ngaho umugabo yamutaye yagiye Uganda, ahita aza mukora ubukwe. yahise aza dukora ubukwe nari minsi yaciye. Imana yacu ishimwe. Dukomere Imana amashyi. Dukoze cyane. Iguhire rwose. Iguhe n'inzu iyuzuze mbese. Izayima n'imodoka yarabingiye. Amen, amen, amen. Kari mama. Uraho neza? Uraho neza? Vuga buhoro no. Uraho neza? Uragwaye? Umeze ute? Umeze neza? Tubwire ndabivuga ngenda bisemura kwisuzwa TV nta kibazo. Nawe uje gushima Imana kubyo yagukore. We aje gushima Imana kubyo Imana yagiye imukore. Mbese nta na kimwe muciye. Yego tubwire. Arashima Imana ikintu cya mbere mwe mudukurikiranye kwisuzwa TV. Nuko Imana yamukuye kwa muganga. Yabaye se hashika amezi 2 atwite inda y'amezi 7 atarya atanywa. Ikibazo afite ubyumva ari kumusemurira, mfite ikibazo cyo mu mihogo, niyo mpamvu wangurikiye ubyumve neza ko ari Imana ivuga. Haleluya. Amen. Ikintu ushima Imana ntabwo wagenda ntiwarya. Yego kuvuga no kunywa bye byaranze, ariko byara umwana, ariko mukure no mu mugongo basi. Kuba umwana mu mugongo Imana yaguhaye n'abandi bamureka Imana igikora. Ntabwo yarya ntiyanywa, ariko yabonye Imana. Ntiyagenda, ariko kubera Imana watuzwe n'iki muri icyo gihe. Yatungwaga na serumu amezi 2 yose, yatungwaga na serumu zonyine. Arabanga ariko Mana, uyu mwana wanjye ntitugiye gupfana.
yamumuhaye atuzuye, amubyara mbese afite ibiro bikeya, ariko Imana yakoze akazi mu mezi 7. Halaluaaaa. Umva, Imana afite ibiro 4 ubu tuvuga, kubera imbaraga z'Imana. Komera Imana amashyi. Yashimaga Imana ko yamuhaye umwana muri ayo mezi yamaze, aravuga Imana azi ko yamuhaye umwana, arayishimira kwezi icyubahiro ko yakoze mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Urakoze mama, Imana igumugisha. Witwa nde? Yitwa Mukangenzi Pauline. Imana imuhe umugisha, turagukunda turakubaha. Mahoro Imana bane nawe, mugisha Imana ko mu izina rya Yesu. Urakoze cyane, izamana zawagirira neza. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Karibona ibyo Imana yakoze. Bite byawe? Ufite ubwoba? Oya, ufite ubwoba. Kandi abantu barakureba cyane. Ufite ubwoba? Jurahira. Ntabwo ufite? Gore bari abantu kutuzwa TV. Baragukurikiye, hari abanyarwanda bagukurikiye, hari abari mu Rwanda, hari abari hanze, bose barakureba. Ugiye kubwira ibyo Imana yakoze? Uri hano mu Rwanda kuri ADP. Vuga amazina yawe. Witwa nde? Ariko muzajye muvuga cyane. Witwa Muragije Maria Violette. Aha. Ubuhamya mfite. Uravuga Imana igirera imfubyi ikazikuza. Uravuga Imana igirera imfubyi ikazikuza. Gasemura nta kibazo. Nshima Imana yuko yandihiriye primaire, ndihirira secondaire. Oya manzi ubivuge neza aho ngaho. Ntago ndabyumva neza. Yakurihiye? Yandihiriye primaire, secondaire. Yakuriye primaire, kurira secondaire. Irangije irambwira ngo izandihirira na kaminuza. Ni Imana wasengaga na wajyaga mu bapfumu? Ni Imana nasengaga. N'Uwiteka Imana nyir'ingabo nasengaga. Ikavugana nawe? Reka reka. Ko ariyo irihira abantu. Byacaga mu zihe nzira? Ni ku Mana mu ijuru byikubitaga, byarabanukaga se hejuru, byatukaga he? Byaturutse mu ijuru. Imana yari yarambwiye ko izanshakira abaterankunga. Muri make Imana iyo ivuze itanga n'abaterankunga. Ikanasoza n'icyo yavuze. Igasoza n'icyo yavuze. Narangije. Tubwire rero, ngombwira rero. Narangije kaminuza. Abanyarwanda bagukurikiye uburakobwa ko warangije kaminuza. Ubundi buhamya ni ubwerekeye umubiri wanjye. Ubu maze imyaka 12 abarozi barafatiriye amaguru yanjye. Muri make umaze imyaka 12 abakonikoni bari bakumereye nabi. Turavuga bandi b'abatekinisiye, turavuga bandi badakizwa, turavuga bandi batageze mu mazi menshi, turavuga b'abatekinisiye bagira amacari. Abo ni bo turi gusebya kuko Imana duhaye imbaraga. Haleluya, haleluya. Babandi bakora badahembwa n'Imana yera. Ubwo bandoza amaguru. Bakuroza amaguru. Bakoresha inzoka y'impiri y'imitorekerana. Oya, mbwira neza, ntabwo mbyumva neza. Ngo bakuroza inzoka y'impiri mu maguru. Y'impiri mu maguru. Wayibonye ute iyo nzoka? Nagiye gusenga Imana irabimbwira. Imana yaraguhishuriye. Ariko wari urwaye n'amaguru. Bari bafite gahunda yo kugira ngo amaguru yanjye bazayice. Bafite gahunda yo gucira amaguru. Byarakuryaga se byageraga gute? Amaguru yanjye yararembye cyane ku buryo yavagamo ibiheri bikomeye cyane. Bikanja. Havagamo ibiheri bikomeye cyane. N'amaguru yanjye yarabaye nk'amazi wakanda, bari gukandira. Amaguru yawe yarabaye nk'amazi. Yego. Yagera agaturika amazi agasohoka. Agaturika. Agasohoka. Agasohokamo amazi. Ahasohotse rero hakavamo ibyobo. Ubwo rero nkomeza gusenga Imana. Urasenga? Irambwira ngo ukomeza gusenga Imana? Ntabwo wagize ubwoba? Ntabwo wagiye kwa muganga se? Nagiye kwa muganga babura ibimenyetso, barabibura. Wagiye kwa muganga babura ibimenyetso? Kandi barapimye se? Bampaye umuti wa diprozarike. Nta n'icyo wamariye. Baguhaye n'umuti nabyo biranga? Ni ukuvuga ngo bari kubera ko amarozi ntabwo wayajyana kwa muganga ngo babone icyo urwaye. Ubwo rero Imana nakomeje kwisa. Wewe urisengera? Warigaga se? Wabaga uri kwiga? Nigaga. Wigaga Igoma? Ubu wararangije se? Okay. Ndashaka ikintu kimwe.
urashimira Imana ko wakize. ndashimira Imana yuko amaguru yanjye nyagendesha nta kibazo. Terura twumve ko ari mazima. Reka gira turebe. Wapi? Ye? Yari manini cyane. Yari manini cyane yarakandikaga n'imene. Ariko turashimira Yesu. Ndashimira Imana yuko Imana avuganye nawe. Ikindi nshimira Imana. Nigeze mfatwa n'uburwayi ndi ahantu mu miduha i Nyamirambo. Uri ahantu mu miduha i Nyamirambo. Fatwa n'uburwayi. Nari nafashwe mpumeka nabi cyane nduka. Haruka ibintu by'umukara bigeze ibintu by'amazi. Bigeze amazi arampamana mu nda. Ibyo byose ni imbaraga zakurwanya. Nibwo banjyanye rero kuri centre de santé ya Bugarama. Bakujyana kuri centre de santé ya Bugarama. Sinamenye ukuntu ambulance yamvanye mu Bugarama. Wari wapfuye se wari muzima wabara gute? Ni ukuvuga ngo nari nageze mu rwego rwo kuba najya muri koma. Wari wageze mu rwego rwo kujya muri koma. Ariko Imana urashima Imana ko yakoze iki? Ndashima Imana yuko yamvanye mu centre de santé ndi muri ambulance njyana muri CHK. Yakukuye? Yamvanye muri ambulance kuri centre de santé ya Bugarama Nyamirambo. Kugeza CHK. Ikugeza CHK. Abariho njya kurwarira. Uraharwaye? Ndashima Imana. Ubu warakize? Ndashima Imana ko navuye muri koma nta n'umurwaza mfite. Imana niyo wavuye muri koma nta n'umurwaza ufite. Imana niyo yanyirwarije ndakira. Niyo yakwirwarije wenyine. Duhereze Imana icyubahiro yamuke muri koma. Imana ishimwe. Ibyo byose yavuze kuzara. Yaravuze kuzara. Yavuze ko nzara amaguru. Ukibuka arangiza aya mashuri. Yanambwiye ko izampana akazi. Reka ndashira ugiye kumubona mu gihe gito. N'amafaranga ugiye kuyabona nk'umukire. Wohereza Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Kubitira Imana amashyi mu izina.